Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jipprova jgiddeb il-fatt li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment se jkollu potenzjal ta' biljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. Ara, mhux vera illi dan ser jiġġenera biljun euro. Madankollu b'kalkolu sempliċi jekk wieħed jimmultiplika 650,000 euro kemm tiswa applikazzjoni waħda għal 1800 applikazzjoni, ir-riżultat ikun aktar minn biljun euro. Dan apparti li applikant irid jinvesti fi proprjetà u jżomm għal 5 snin, kif ukoll irid jagħmel investiment fi stocks u bonds tal-gvern. Minkejja li għaddew 10 xhur li l-poplu Malti wawċi ta' mandat qawwi lill-gvern fl-elezzjoni ġenerali, Simon Busuttil jgħid li l-Partit Laburista m'għandux ikun fil-gvern għax m'għandux idea kif imexxi l-ekonomija. Il-Partit Laburista qiegħed fil-gvern. Jekk m'għandux idejat dwar kif ser jagħmel tkabbir ekonomiku, allura ma jmissux qiegħed fil-gvern. Mistoqsi jekk jiddispjaċihx li ħammeġ isem pajjiżna madwar id-dinja u jgħid li kellu kull dritt li jagħmel hekk. Scandalo Malta, 650.000 euro per farsi il passaporto europeo. Malta una magnet calamita per la mafia. Ma jiddispjaċini xejn il-skema li tagħmel ħsara kbira lil pajjiżna jiena nikkritika u nibqa' nikkritika. Simon Busuttil għażel li attakka l-pajjiżna minkejja li pajjiżi oħra qed jimxu fl-istess direzzjoni. Fantastic news, absolutely. If you're wealthy and if you're wealthy and willing to invest, well, we'll deal with people who aren't wealthy separately. But if you're wealthy and you're willing to invest in the country, never mind visas, why aren't you getting a passport? Why don't we want that investment? Fantastic news. We really need to get a move on before somebody else steals the idea and takes the wealthy investors into their country. Għal-mod ta' kif l-Oppożizzjoni baqgħet webbes rasa, Simon Busuttil ma jitlob l-ebda apoloġija. Titlobx apoloġija. Nitlob apoloġija għal xiex.